AstraZeneca. Čekajte. To su isti ti ljudi koji su držali ove crnce na ovim svjetskim kako se zove, izložbama u kavezima. Znači u Parizu kada je bila Expo 1, kako se zvala, pa onda oni dovedu prave crnce, onako dovedu i da ti vidiš divljake koji sad s majmunima hodaju. Sada sam Miloš je pisao to. Da. Pa to su ti ljudi. Ali poslije ljudi sad traže da vi njih uvažavate kao neke moralne figure, kao nešto, kao neko. I to sad, to se naravno sve, pošto mi sve stvari gledamo sa stanovišta našeg pojedinačnog života. I onda nama je to sve, kad će to biti? Što se tiče istorije, to sam 100 godina tamo vamo, to istoriju ne brine mnogo. To su procesi, ali procesi su nezaustavljivi. Znači, kad proces krene u nekom pravcu, onda oni koji pokušavaju da tu nešto kao poprave, oni stalno prave reforme. A u stvari jedino što može da promijene, to je revolucija. Revolucija je dakle korenita promjena u kome moraju da odu ti ljudi koji su to sve napravili. Mora da odu sve te ideologije. Mora se napravi jedno novo stanje koje inače ne traje tako kratko. To je ta definicija krize ovoga, italijanski čuveni, koji je sad vrlo komunista, je sad vrlo popularan. Gramsci. Pa to je njegov čovjek definicija. Kriza vam je stanje, mi to živimo 100 godina. Dakle, staro je propalo, novo se još nije pojavilo. Umeđutim se svakakve gadosti mogu pojaviti. Ali ne može se vratiti na staro. Pa se ne može društvo da se vrati, pa sad bude. Ono može privremeno da vi to ukrpite, pa to nešto, neku reformicu, pa nešto bude. Ali ne možete da se vratiti. To je praktično, to je istorijski, zakonit istorijski tok. I naravno uvijek je nepredvidivo ko će to tačno da ode. Mi smo živjeli dobro, vi ste mlađi, ja kad sam živio, to sad recimo da vam neko rekao da će Kina da bude ekonomska sila, i ako vi slušate te njihove ljude iz MMF-a, koliko koja država kasni za Kim u svojoj proizvodnji, koliko stotina godina im treba da oni stignu to. Samo lud čovjek je mogao da veruje da Kina može posle Tiananmena, kad su lažno pobili studente, što u stvari nije se desilo, da može za 20 godina da postane ekonomska sila. Ali ona je postala. Zašto? Zato što mi sjedimo i pravimo računicu stalno sebe doživljavajući kao pobjednika. Svaki put kad igramo mi ćemo da pobjedimo. Vi danas imate, Zapad ima kritičke intelektualce, ali vi nećete naći tamo nikoga ko veruje da oni neće biti prva glavna sila na svijetu. Uopšte ne mogu da razumiju da sad će pojaviti neki Kinezi koji će ih pojesti. Znači što to, oni mogu ovako da izračunaju, da, stvarno su nas stigli, bit će sad najveća ekonomska, ali oni stalno misle da će oni da budu. Ne mogu da izađu iz toga. To je također veliki problem. Lakše bi im bilo da mogu. Lakše, onda se saobrazuju sa tom realnošću i tako živite. Jer to sa Sovjetskim savezom, to je išlo zato što je Sovjetski savez bio usamljen. I to ne treba isto zaboraviti, tu su velike posljedice. Sovjetski savez je, ako sad govorimo o šteti i koristi, ogromnu štetu liberalnom zapadu. Rasplodni se kolonijalno carstvo. Stalin imao veliku ulogu u podizanju Kine kao velike sile, pomogao je Mao i to. Dakle, to su posljedice toga, one su i danas vidljive. To je sad drugi problem što mi smo pod velikim utjecajem, još uvijek velikim utjecajem, pa onda uzmemo te njihove načine razumijevanja svijeta. Znači, pa sad kao Mao, ovi su kulturna revolucija. Ne, u kineskom pogledu sve, to je to. Kulturna revolucija nije nazadovanje. To je to. To je jedan dio vašeg života nacije u kome se ona nekad nalazi, nekad je najmoćnija priroda na svijetu, a nekad je na granici gladi i ona mora biti sposobna da prevaziđe sve. I oni se ne odriču ničega što je u tom njihovom toku. Nijedne dinastije. Ne pričaju kako su bili ludi ovi pametni. To su različiti, to istorija tako traje, ide gore, dole, vi sad to saobražate. Mi imamo isto taj problem, mi smo dobro, to sa tim antikomunizmom, to je na 15 godina stvarno bilo smisleno, moraš da, kad već dolaziš na vlast, moraš taj sistem da ga izvučeš iz njega neku te njegovu moć i pretvoriš ga, čekajte, posle 15 godina to stvarno već postaje samoubilačko.